whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. E te iwi, nau mai, hoki mai, ane kia Taringa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kaupapa Kia exigent. kamakama mai hoa, kia kamakama mai hoa. Ma eho. Eara. Matika maranga, matika maranga. Maranga akera. Tēnā koe ruia, kōrua kōrānea. Hoi anō, anei mātou e whakapāho atu nei, anei I te ipurau, o te wānanga o te aroa, anei I te pīki auahi, pīki taone nui rawa atu, o te ao mutu. Mutunga kē mai nei o te wāhi, ai, pai rawa atu. He whenua tauriki. Tika. He tiringa prawa. Ai, tika, nau mai hoki mai. Nā, kei a waitiki waha. Kei wareware au, I mua te huringa ki te kiwaha. Mō ki nā. Me hoki mai taku mihini oro. Ai, koe nā te... Yeah. Ai, kei te... That thing's been missing in action for a while. Yeah. Ko pātai mai e tai ki au, kei whia tō mihini oro. Where's your machine? Where's your sound machine? Nō reira, kia mohe mai koutou, korua, he korua hata ki tēnei. I haere au ki te pō whakanui I ngā waiata Māori. Kia ora. I roto o kahunguni. Ana I reira e tahi o ngā tāngata rongonui o te ao waiata. Kia ora. Yeah. Ana ko Macy, ko Rob, ko tērā hunga. Tatu atu ki tahi o ngā pēne, ana ko whakamauritia ara te waiata ne. Ai. Pērā ia ono te kau. Ono te kau, kia ora. 660. Ana, me tara te waiata ukaipo. Kia mau ki tō ukaipo. Kamaki ki tō whana. Hoi anō, I tūtaki au ki a rātou. Cool. Me te kai waiata matua ko Matu. Matu, Kia ora. yeah. Tana ingoa no te au pauri. Ko mohea. Yeah. Hoi anō, I te tū au I te taha o ono te kau, ana he nui te hunga I te haramai ki te whakaahua I o rātou tahani. Yeah. Ana, I haramai tētai rōpū, ne, ana I mea mati, haramai ka mea, kau kei te pirangi mātou ki te whakaahua I te taha o Brownie. Engari kaua ko I te me harai te me ko ai ko Brownie engari Taringa ka matikitaki mātou ia Taringa. No reira tēnā koutou te rōpū he kōrero whakakumara tērā. Engari karau I whakahihi mōku I whakahihi Mo te hunga. Ai. E whakarongonui ana I nei kaupa pene, ne? Pono, I roto I nei roa wiki, e huri haere ana I te motu, ia te rā, e haramai ana he tangata e whakarongo ana kia Taringa. Tēnā koutou. Me ngā mihi kia tātou, kawa ki au anaki. Hea e tahi o whiako. I was at the Māori Accountants Conference Friday and Saturday just gone, and 3 people from the conference came up to me and told me they listened to Taringa and they really enjoyed it. I was also telling you about this earlier. I was in Rangiuru on Saturday for the Tapuika Kapaka Day, and I met a person there who listens to Taringa, and he was telling me that you have a hononga there with Tapuika. Ka pai. Yeah. Pewhia koe hoa kua... Nah, people don't know who I am. Maybe you look too unapproachable. Nah, we get up to all the time. They go, you're that Taringa one. I met one lady at Kura Whakarauora in Auckland, and they were talking about resources and ways you can put te reo in your everyday mahi, and she started talking about Taringa and how good the hosts were all that. And then later on, she came up to me red as blush. She goes, oh my gosh, I didn't even know that you're Te Puaheiri or Taringa. I said, oh, thank you. Yeah, but while I'm at it, I want to mihi to, anei taku mihi kia koe Marcel Wharero. No, not te karanga kia mātou, kia haere ki te pō patapātai. We were invited to attend the quiz night for Te Wiki o Te Reo last month over at the Tauranga campus of the Waikato University of Waikato. Yeah, and so accommodating. It was really good to be a part of it, and it was really cool. It felt really choice to be able to add to the prize table. Yeah, Yeah.
Even though we didn't win, but that's all right. We're not there. We participated. We didn't lose, so that's We didn't lose either, but yeah. Anyway, e mihi ana. Yeah. Ana. Nā ka huri ki te kiwa. Te kiwa. Nā waihoki tau. Pum, pum, Koe nā te kiwa e hoa ma nā waihoki tau. Nā waihoki tau. Where'd you get? Kōrero mai, nā waihoki tau. Nā waihoki tau. Ana me uru te wairua, nā waihoki tau. Nā waihoki tau. Ai. Ana e taiwa, nā waihoki tau. Yeah, che, kia ora. E taiwa, nā waihoki tau. Yeah, ka pai. Mai whakamarama. So there's a certain like ways. a little bit of unimpressed, maybe. Yeah, that's how you deal the card with nā waihoki tau. You can go say like, oh, ko hapu, so-and-so's preggers, and you're like, where'd you get that from? Nā waihoki tau. Yeah. Or like, oh, I heard a Jules. Nā waihoki tau. That's how you use nā waihoki tau. Ka pai, nā Is there- waihoki tau. There's a shorter way to say it, nā wai tau. Nā wai tau. Nā wai tau. Who Nā told you wai that? tau. Where'd you get that from? That idea from? That false information. Yeah. Ko te hoki he whakakaha i te Ah, nā yeah. wai. Yes, yeah. Emphasise. Nā Ka wai, koe ai. hoki. Ai. Nā wai hoki tau. Yeah. Nā waihoki tau. Ai. So that's our kiwaha, nā wai hoki tau. Nā waihoki tau. Where'd you get that from? He did nā. I. Ana, kia huri ki te kaupapa. Ana, ko hoki mai tātou ana e ki te kupu. Ana, ko te Kupu, kaupapa kupu. kōrero ko te... Possessives? Ai, ko te Tūkapi Puriro. Tūkapi Puriro. So a tūkapi Puriro. is the words ahau, koe, ia. Ai, koera te... Tūkapi, ai, that's ana the ki te reo pronoun. Ai, That's the koena. pronouns. Tūkapi pronouns. Ka pai, ko te Puriro. Puriro. Oh, to possess it. Ai, Yeah. No reira, ko te Puriro. Tūkapi Puriro te... Pronoun possessive. Possessive pronouns. I know my kaioko from Nā Taringa waihoki probably tau. shaking their head. Nā waihoki tau. He no te tauira, he no te kaipakaako. No reira, ko nā Tūkapi Puriro. Koe nā te... Possessive pronouns. Kia ora. Koe nā te kaupapa. I kōrero rā tātou i tētahi o nā kupu, ngā tūkapi. Kia ora. Ne? Ahau koe ia, māua, tāua, rāua, koutou. Ne, I nāia nei, ko nā Tūkapi Puriro. Ka pai. So pronouns to possessive pronouns. Ai, ana, kāre kore kapata mai. I te mea, i reira, i taua wāra, i paku kōrero tia te ā-o, engari i waiho, Ai. te ā-o ki a huri tātou ki te Tūkapi Puriro. Yeah, I think it's timely too that we go or because of our, if you don't get stunned, if you haven't done or yet, you can go back a few eps. So in ep 45, we start on and or, if you remember the koro rāreka, and then ep 90, we did pronouns, Yeah. by ep 90, and then ep 108, we touch on an and or recap. So this links up very well for possessive pronouns. Ka pai. Ana, no reira, kia tīmata tātou ki whea. Me tīmata ki te tāku me te tōku. Kia ora, tāku me te tōku. No reira, he Tūkapi Puriro tērā. Kia ora. Ka mutu ko te tātō, te tāku tōku, te āku ōku. Ka pai. Tāku, tōku, singular, possession, āku, ōku, plural. Possession. So, āku pene, You my have, pens. Yeah, some pens. Kia toru nā mea e pai te pene. Yeah. Tāku pene, āku pen. pene. My Your pen, pens. my pens. Yep. Tāu pene, Your pen. Your pen. ki te tangata e kōrero ana koe ne. Yeah, to the person you're talking to. Tāu, yeah. Oh, so, Tāu pene, yeah. Your pen. Your pen. āu pene. Your pens. Your pens, yep. Wāhanga ātera. Yep. All in the A, because it's a... It is tapu. Kia ora, hangarau. Ka pai. Hangarau. Ai, hangarau. Ka pai, tika. No reira, ana, ka titiro kia koe, tāna pene, His pen. āna pene. His pens. Ka pai. Pai no rei, tāku pene, āku pene, So my pen, my pens. tāu pene, āu pene, Your Your pen, your pens. tāna pene, āna pene. His or her pen. His or her pens. Ka pai. Ka pai. Ka pai. So it's the relationship between you and the person you're talking to. Ana. Kia ora. Ai. Nā, kia whaia hoki tērā tauira, Yep. Carrying on from that, using that same example. tērā pia ana, ko tātou me ana tāua, Me and you. kei te kōrero
tāua mō te puaheiri. Ngā pene a te puaheiri. The pens of Te Puaheiri. He rite ki te a te puaheiri pene. Te Puaheiri pene. So it's the same as saying that. The pens belonging to Te Puaheiri. And then what's the other one? A te puaheiri pene. Te Puaheiri's pens. That'll be the sort of the difference in... Yeah. He rite tonu. Yeah, it's the same thing. Tāna pene, His pen. āna pene, His Ana pene. pens. tā te puaheiri pene, Te Puaheiri's pen. te pene a te puaheiri, The pen of Te Puaheiri. a te puaheiri pene, Te Puaheiri's pens. ai, ngā pene a te puaheiri. The pens of Te Puaheiri. The pens of... Kei taua wairua tonu. Yeah. Nō reira, tērā pia kei taumata ke atu te tā, Yeah. engari ka rongo koutou. Yeah, but what you can hear most of all, ngai taringa, is that the T being taken off to, express the plural, and it doesn't change Ai. from ana, tāna, or au, tau. Me ko te ingoa, he ingoa tangata ne, tāna, me piringi koe ki te ingoa, kawe whakaingoa, ko ia tērā ne, tāna, ana, Yeah. Yeah. ne? So if you don't want to name the person, or you may not know the person's name, Hea te tāna me te ana. His or her. his or hers, his Ka or pai. hers. And ia, his, Yeah. him or her. Yeah. Ai, nō reira, e hoki ana ki te ahau koe ia. Ne? Nō reira, ko te ana, tāna rānei, kei tērā, Kei te ia. ai, kei tērā pito o te tapatoru. Kia ora. Nō reira, ki te pirangia ki te whakahua i te ingoa tērā tangata, ka huri te tāna hei tā te puaheiri. So Tā te belonging to Te Puaheiri. Yeah. So it's still in the tāna category. Yeah. Tā te puaheiri pene, te pene a te puaheiri. Ne? Tā te puaheiri kōrero, te kōrero a te puaheiri. Ko te kōrero a te puaheiri. Ai, bueno, ka hoki ki ngā tūkapi o te hōtaka iwa te kau. Ai. Tūkapi ne, tā rātau pene, So they're one pen. tā rātau pene, ā rātau pene, They're pens. ai, ā koutou pene. Our pens. A tātou pene. Ana ka whakawhiti tērā ki te o. Kia Pērā ora. no te o, engari, me noho i te wāhanga o. Kia ora. Ko te o te mana. Na, me tika te kupu. So it's the same rule applies when you add the or category, or something's in the or category. The same rules apply. Me whakarongo pi kari kari. Tō pōtai, ou pōtai. Oh, pōtai. Ko te meheme i ki au ki te tangata kotahi, All right. So if you say it to one person, ka ki au ou pōtai, you say oh, pōtai. Yep. kei te noho tērā i te wāhanga o. Yep. That's when it stays in the category of or. Ki te ki au ki te tangata kotahi o pōtai, If you say to one person or pōtai, ne, kare e hara i te ou, engari ko tērā o, e hara i te a o, kei te tai apa tērā, ne? so that's the neutral. Here kore. That's the here kore. Yeah. There's no. It's Ana. not bounded by anything. It's neutral. No reira, ka tae au te ki au pene, o pene. Is there a mekon on that or? Oh, there is. Ai, he makarona i runga i tērā, he tohuto, he He tohuto. tohuto, yeah. Ai, he rere ke te tohuto kore pōtai, Kia ora. ne? No reira, o pene. Ka mutu āna pene, His pens. ana pene. His pens. Nā, Yep. tērā āna pene, kei te kōrero i te wāhanga ā. Yeah, that's indicating the R relationship. Ōna pōtai, kei te kōrero i te wāhanga o. Yeah. Ne? Engari, ka tae te ki ana pene, ana pōtai. Ana pōtai. Yeah. Yep. Neutral. Yep. So you Here can kore. base, yeah. So you can use ana in everything. Tana, taku. Ai, ka mutu ko tēnei me mahara koutou ko te ana e kōrero na mātou ko te ana a o. Yeah. Ne. That's a possessive pronoun with the neutral state. Ai, koe whakaro e haere ana te kaukau. Yeah. No reira, Oh, yeah. Don't think it's a time. Not that kind a of time. ana. Yeah. no reira, ki te tangata kotahi, Yeah. e pai ana te ki o, ne? Engari mehe tokorua, ne? Then you might get confused which or it is. Kao i reira, which person? ki reira,
Me kōrena kia kōrua. Yep. He's talking to two people. I reira me a o. Okay, you need to show the a and or relationship. O kōrua pōtai, a kōrua pene. Kia ora. Okay. So the neutral, it only applies to a singular person in this. Ai. Yep. So when you're talking to one person, you can use the neutral o pōtai, o pene, ana pene, ana pōtai. But once you go into more than one person, I guess it's You important have to show that a, Me. So Me. you have to. There's Ai. no me. Kare he here kore. Yep. There's no, There's no neutral. there's no neutral. Nā i konei ka raru e te hine. Yep. It's for, it's true. That's true. I even get, it's from here on then. Ka rongo au i etahi e pōhehe ana ko te ou Ai. mō ngā tangata takirua, takitoru, aha ke rānei, ne kāre tika ana kia ki au kia kōrua, Yeah. ou kōrua pōtai. Kia ora. Oh, yeah. Ne, Yeah, it mō te doesn't- tangata ko tahi tērā ou pōtai. Yeah. Ka pai. Ne? Engari, toko rua e koro nau kia kōrua, kia koutou, ne, o pōtai, o koutou O pōtai. kōrua pōtai, o Never koutou. o kōrua. Ka- O kaua. koutou. That just sounds wrong to me. Kaua, kōrera wātu. Ka pai. Okay. So tōu, that's Ai. for One only person. one person as well. Ka pai. Yeah, Ai. I used to get, actually I still get that. I'm trying to think back. Ai. All the times I've Ana used kia it. hoki mai ki te, ana, wete hoki i wānanga i tēnei tōu pōtai. Yep. Tō tupuna, ko tērā tō te here kore. Okay. Ne? So that's a neutral, the tō. Ai, And tō there's a- tupuna ki te tangata kotahi. Ah, yeah. Erika, he kōrero tēnei mō tō tupuna. Here kore tērā tō ki Kia te ora. tangata kotahi. Engari ki te ki au kia kōrua, ko tō kōrua tupuna tēnei, kei roto i te te wāhanga o, tō koutou tupuna. Cool. Ne? Hoki mai ki te tangata kotahi, tō tupuna, Ka pai. kei te wāhanga o. Kei te wahanga Yeah. o. Yep. Ne? Tāu kuri, tō Tō kuri, tō tupuna, tō tupuna. Kia ora. Ne, engari, hoki mai, kōrua, koutou rānei, tō koutou tupuna, a kupe. A kupe, yep. Nā, kei te noho i roto i te wāhanga o. Kia whakaro, why do you think it's like that? Is there something specific, why we use that grammar function? He pātai pai tērā, e harape au i te tangata tika ki te whakautu. E hara au i te tangata ringi kuihi. Kia ora. Kupu hau tērā e hoa. Kupu Linguistics. Ringi kui. Nā ngāti porau tērā, nā waretau i ako mai. Hei tika. Te ringi kuihi, wete reo, kā rawarawara nei. Engari, ko te a o kei te moana nui a kiwa. Kia ora. No reira, kei roto i te whakapapa o te reo. So it's within the genealogy of the reo, within Te Moana Nui a Kiwa, why. But I keep saying that the a and o is a really great insight into whakaro Māori. Don't lean on the neutral, try and learn the other stuff first, the a and o first. And for those also that say, just use it anyway, we didn't have to, well, it's actually a great way to learn whakaro Māori. Is the intricacies, the mangere beauties. noiho te kore i ako Yep, i te a o. kia ora. Ka hinga koe i roto i te reo ki te kore koe e ako i te Yep. a me te o. Kia ora. It's just laziness that some think that they don't have to learn it, but then they'll be troubled and then it may stunt their growth in terms of learning te reo or, advancing. Tōu au, tāu au, tāna ana, tā te puaheiri, a te puaheiri, tā rātou, Tā rātou, a rātou, tā koutou, a koutou, Kia ora. tā mātou, a mātou, tō mātou, o mātou, tō koutou, o koutou, tō rāua, o rāua, tā rāua, era mea katoa ne, koina ngā tūkapi pūriro. Tūkapi Puriro. There will never be a tō ia. 'cause it's Kao. tōna o tāna. Yeah. So in Te Ao Māori, if you go to hotels, there won't be a his or hers towel it'll be because gender neutral. it'll be just tōna and tōna. Yeah. Ana koera te tāku me te tōku. Tāku me te tōku. Kia ora. Ana he reke te nāku me te nōku. Oh, here we go. Okay. Here Here's we the go. nāku and nōku. Get your pens out, Craigs. Nā, ko te nāku me te nōku, ana, ka noho tētahi i te a, ka noho tētahi i te o. Ai. Ana, e tohu ana i te rirohanga Kia ko ora. taua mea rā, ne? Nā, ko te nāku e kōrero ana au, ana, ko te pūriro.
Ne? So the position. Ai, kaua ko te kupu mahi. Hei kupu mahi. Oh, okay. yeah. So not the person that done it, but the person who possesses Ai, it. kei te, Yeah. kei te kōrero ta i te meherere ke tērā nāku, Yeah. nāku i mahi. Yeah. Yeah, so if you're just learning nāku and that, park that bit, and this is the possessive pronoun Ai. nāku. Yeah. No reira, ai, ko te nāku, he pērā anō. Ne, engari, he ātatohu ake, ko tāku pene tēnei, This is my pen. nāku tēnei pene. This pen is for me. Ko te māku tēnā. Okay. Yeah, yeah. He rite te nāku tēnei pene ki te ko tāku pene tēnei, engari he kaha ake te nāku. It shows that that's in your possession, or it's been received, or it's yours, so mine. Oh, this pen is mine. Ai, koina. This is my pen. Yeah, Ai, he my- kaha ake i te ko tāku pene tēnei. So it's better than saying, E ara i te mehe pai ake. It really depends on sometimes what you want to relay to the person that you're telling. Ai. I think, yeah. Nā wai tēnei nāku. Nā wai tēnei nāku, yeah. like you definitely own it. Koina. Okay. Koina. Koina. Total ownership. Nāku tēnei. No reira, nāku tēnei pene. Like whereas with tāku, like you could be holding one right now, but you may not necessarily own it. Ai. Okay, yep. Ai. So nāku is you definitely own it. Ai. O e rua he rite. Yeah, they're Aye. both the same, but I'm He trying to kaha ake, find... engari he kaha ake te nāku. Ki roto i te reo. Nāku. Was it correct I was saying it shows of the position acquired? Is that the tō rirohanga? Does it show the... Yeah. He tūkapi pūriro tonu te tāku. Ngā kupu e rua he tūkapi pūriro. Aye, Engari, e kaha ake tētehi i tētehi. kia ora. So both of them are possessive pronouns, but one is stronger Okay. than the other. Okay. Ai. Ka mutu he mahi tā tētei, he mahi, he āheitanga tō tētei, he āheitanga tō tētei. A use for one and a use for another. Ai. Ko tōku whare tēnei, nōku tēnei whare. Kia ora. He ka nōku tēnei whenua. Ne? Ko tōku whenua tēnei, nōku tēnei whenua. Kia ora. Nōku tēnei moana, nōku tēnei awa, nōku tēnei tupuna. Kia ora. He rereke ko tōku tupuna tēnei, he rereke te wairua. Aye. Ne? It's almost an affirmation there. It's to affirm. Affirmation. Koina. Yeah. Me tāu i kia i muara, kei te tino, he taikaha ake. Yeah, kaha ake. Yeah. No reira te nāku, te nōku. Ko tau i ki mai. Is that what Jesus said? There's another use of tau. Ai, From what you said before. ai. Ana, no reira, nāku, nōku, he pērā anō, nōku tēnei pōtai, This is nō my hat. tēnā pōtai, This is nō your nā tērā pōtai. Mō nā tēnā pōtai. Ai. his or her hat. Yeah. Nō kōrua, nō rāua, nō māua, nō tāua, nō koutou, nō tātou, nō rātou, nō mātou, ana he pēnā nō te nā, nāku, nāu, nāna. Does that nor have any relation to when you say the word nor as in, Where you're from? yeah, nor te whānau apanui ahau? Are they related at all or? Ai, kei te kikoe i roto i tērā nō, ki au ai he hononga kei reira, engari ka kikoe nōku tērā iwi, ko te whānau apanui nōku tērā iwi, ne? Ko te nō, te whānau apanui ahau, e rite ki te nō reira ahau. You're from there. Oh, right, Nō yeah. whea koe. Yeah. Ai, nō te whānau apanui, he rereke tērā. Yeah, E hara from tērā i te tūkapi pūriro. Kia ora. And the same thing applies with the no, ne? Ai, nō, Nō te whakaaro. Nō, nōna. Ka pai. Ai, nō te whakaaro. Kia ora. Would you Nō say? te whakaaro, nāu te kōrero. Oh, yeah. Yep. No, yeah. Ana koera te nā me te nō. Kia ora. Ka pai, he patai anō ki era. So it's different to nāku te whare. Because that's a mahi. That's not a possessive, eh? Kei te aho o te horopaki. Yeah, okay. Ka pai. Ai, nāku te whare, ana i roto i tērā horopaki, nāku, kei roto tonu i te a o, engari ko rereke te tikanga o tērā nāku i te Ai. mea, ko tāu e mēnei, nāu te whare i hanga. Aye. So it's not a position, it's what your relationship to the whare was, that you are the builder of it. Ai, Kia ora. ai, he ana i nāu i mahi, ne? Kia ora. Yeah. It's a mahi. Nā wai tēnei i mahi, nāku. Nāku i mahi. Kia ora. Ai, he rereke i te, ko te mahi tēnei a wai. Yeah. Ai, ko tāku mahi tēnā. Ai.
I remember you saying there was something on the bench in our staff room and you go, nā wai tēnei, I said, nāku. And you go, nā tātou. I went, nā tātou. Yeah, because the nāku is a different, gives a different idea, yeah. As in, whose is this? Mine. Ours. Ours. Forgot what it was, yeah. Ai, ana That's a good example. Ai, hoki ki te whakaaro Māori, ka ki tātou, tā tātou kaupapa. It's all of ours. Tō tātou marae. Te wā ka... All of ours. It's everyone's marae. Nō reira, I te wā e karanga ana, e tika ke ana kia ki te kaikaranga, haere mai ki runga ki tō tātou marae. Kaue e ki tō mātou marae. Yeah, kia pai. Because you're welcoming them to be a part of the marae. Koe nā hoki, me te pū kōrero. Yeah, whereas if you were saying mātou, it's like, you're welcome to come here, but it's not yours. Ai, nō mātou tēnei marae. Me te tika o tērā, engari, ki te ki koe tātou, kai te whakauru koe I te katoa. I roto ne, nore he whakaaro Māori tērā. It's an inclusive word, Yeah, inclusive, yeah. He pai hoki te, ana, ki au ki a te puhere, he pai tā tāwa waia. Yeah. He Māori tērā. Yeah. Te pai hoki o tō tāwa poraka. Tērā pē, kei te mauku I tētahi mea, ka kia, te pai o tō tāwa poraka. Well, it can't be these ones because we're wearing the same one. Taringa I te pō, taringa I te ao. Nō reira, ai, ko te nāku tērā, nōku. He rawe. What about when you go into the māku, mōku, Mā he mā, mau? whero he whero, kakariki. He krini. He pinki, he pru. Pewhia o tātou whakaro ki te mā mō. So nāku, mine. Māku is for me or will be mine. Yeah, destined for. Don't yet possess Reserved it, for. but I'm going Set to. aside for, yeah. Ai. To me, yeah. Whose is this cup of tea for? It's for you, mau. Mau. Ai. And then it becomes, Hei kaputi māu, ne? hey, cup of tea, mau. Ai. And then once you've possessed it, it's tau cup of tea. Yeah. Ai. Oh, that's actually one I always get tripped up on when I'm asking more than one person if they want a cup of tea or coffee. Well, here's a good way to say it. I like saying, he cup of tea māwai. For who? Yeah, a cup of tea for anyone. Triki. Yeah. No reira, and then, if someone, more than 3 people go, yes, please, then you go, he miraka mā koutou katoa, he harane. But these days, it's got to have a chai latte with the spin of a hazelnut. Gumbo tea, Vanilla gumbo shot. tea. Karamera, he Yeah, lemoni. karamera, yeah. Wihiki. Ki airani tērā. Yeah. Nō reira, ai, māu, mā koutou. He kaputi mā koutou, he kaputi mā wai, pai tērā pātai. Cup of He tea kai mā for koutou. you? For who? Ai, Oh, yeah, he cup of tea mā tātou. ai. You and Mokena were talking earlier about the mahi. What did he say? Nekehia. Yeah, nekehia te turu, move the chair. And you said, mau te turu e neke. So, Ko te mahi tērā, ne? He Yeah. rite ki te nā wai. Yeah. Nā wai te whare I whakatū. Nāna. Yeah, so it's not exactly an emphasis on position. yeah. It's an emphasis on who will do. Koina. So these are different here. So when, this is the confusing part. You try and put all the nas and mas into one grouping. Yeah. But now we're in the possessive pronoun round that they take on different functions. Ai. Mā wai hei mahi. Mā wai hei waiata. Yeah. Who will do the Aye. work? Who will sing? Ai. Yeah, mā waira e taurima. Ai. E mahi tērā. Kāre te kōrero te rirohanga o taua mea. Ne? Oh, okay. It doesn't say who possesses it. Ai, harai te pūriro. Yeah. Kei te kōrero kētia te tangata māna tērā mahi. Yeah. Yeah. Ka pai. Nō reira, ai. Nō wai te whare, mō wai te whare. Yeah, mō wai te whare. Mōku. Mō te rawa kore. Ai. Whose is this house for? Ai. For the homeless. Ko tētehi o nā pātai ka tāngi ana te kawa. Kia ora. O te whare nui. Ne? And the blessing of houses. He tā I te kawa. Ka pai. Ai. Hea tō whakapākei tanga I tērā. He a little whakapākea. He tā I te kawa. With the touching of the kawa. Kasi ka tā I te kawa. He whakatiwhera I te true, whare true. hoa. Oh, yeah, and house opening Tā ceremonies. te Māori whakatiwhera I te Kia ora, whare. and house opening ceremonies, Māori, traditional.
Ai, ko tētai o nā pātai, te pātai tuatahi. One of the questions are within the Tētai karaka. o nā pātai, ko wai te whare? Yeah, what is the whare's name? Mō wai te whare. Who is the whare for? Nā, ka rere te whakautu. Yeah, Mō Ngāti Raukawa te whare nei. ai, Me ngā iwi katoa. kia ora, Mo te kiingi Māori, me ngā iwi katoa. kia ora. Ko tētai anō whakautu, kua rangona, mō, mōku, mō ngā iwi katoa. Ka pai, Ne? For you, for me, for everyone. mō, mōku, mō ngā iwi katoa. That's cool. No reira ai, ko te mō tērā. No reira, mō wai te waka, mō wai te motuka, ai, mā wai te kai, mā wai te rorohiko, Mā ngā manuhiri te kai. ai. Oh, yeah. Māku, māu, māna, mā mātau, mā koutou, mā rātou, ne, nā, mā mō. Ko te mā mō, koe Yeah. nā te matu o te kupu, ana, he māku, he māu, he māna, Kia ora, he mōku, he mōu, he mōna. e mōna. Ai, mō tāua, mō kōrua, mō rāua, mō māua. Pēnā no te mā, ne. Ka pai. Can you say mōhea? Mō hea, Yeah. Mōhea te kai. Can you say that? Where does this go? Where does the food go? kare anō kia rongo where i is it tērā. going? Yeah, as in like, say you're bringing in shopping and you're like, mōhea e nei pēke. Mō runga i te, mō... Yeah, mō roto i te kāpata. I don't know, if you haven't heard it, then that's probably Ko rongo i te kihea. kihea. Kihea e nei, ki Kihea, korā. and these go where? Ai, Ah, kia ora. ai, kiwhea e nei. Ki kora, yeah, Ai. ki runga rā. What about mō taua ropu? Or, Mō wai. yeah, and Mō the wai. mō wai. Ai. Yeah. Can you use? Mō wai. Mō wai e nei tēpu Ai. o te wharekai mō ngā kaumātua. Ai, mā wai e nei tēpu. Mā wai e nei tēpu. Māna, kei te noho nā kaumātua i runga i te tēpu. Hei kei te moira ane runga kāka. Mō wai e nei tūru. Ai, Kona. mō wai e nei tūru, mā wai e nei tēpu. Mā wai e nei E tēpu. pai tērā tawira. Yeah, yeah, ka pai tika, yeah. So the table is a mā, and the tūru is a mō. Mō tēnei tūru, This cheers for you. ai, māu e nei kai. This kai is for you. This food for you, yeah. Ai, no reira, koe kapi a tātou, te tāku, tāu, tāna, tōku, tōu, tōna, me ngā āku, ōku, Ai. au, ou, ōna, āna, o koutou, ā koutou, era, te nā, me te no, te mā, me te mō. Mā me te mō, kia ora. These are great functions, man. Once you get a good grasp of them, it's way easier to... You cut your sentences right down like... Yeah, it's like a tō- shortcut. Me haere tātou ki tō whare, me haere ki tō hone whare. Ai, Yeah. Me haere ki tōku, me haere marunga Ai. tōna waka. Instead of going, me haere marunga i te o... ai, pēnei te, me kai ki te kainga o wai. Yeah, Te kainga o snow. yeah. Tō wai? Tō wai, yeah. Tō snow. So, Ai. yeah, those are great things to master if you can. When you can. When you will. Trust the process. Ai. Koina. So, mā I'm still tātou... trusting it. Mā tātou tēnei punua pāho. Ai. Hei whakarongotanga mā tātou. Hei whakaro no tātou anō. Kami. Kami. Hei whakaro mā tātou. Hei whakaro mā tātou, yes. Ai, engari, no tātou ngā whakaro. Yeah. Ai, tika. Anei pia, kia kore koe raru hareke nei. No tātou e nei whakaro, hei whakaro mā tātou. Kia ora. These thoughts are from us Hei whakaro mā koutou. for you to think about. Hei whakaro mā koutou. Nā te wānanga o te aroa te tautoko. Ai. Toi tū te reo. No reira, tā tātou waiata mō tēnei wiki, ko, he aha
tāku kai. Now, these songs are in our Te Reo Māori suite, in our programs, and they're really catchy songs, and they exemplify the sentence structures that they might be learning on that week. And these are written by Pānia Papa way before. Man, she is a Wonder Woman. He tua hangata. The great Pānia Papa. Ia ki ngā kōrero, ko Waiti ki te rangi, ko Pānia ki te papa. Kia ora. But mihi tōna kia koe e whai, nāua nō we nei waiata, hei whakaaro mā tātou. Nō reira, ko te waiata, he aha tāku kai. He aha tāku kai, I tēnei pō. He kaura mara he pāua kirimi mea. He aha tāku kai, I tēnei pō. He kina mata tonu he tiore ka mea. Ua kina o karue, he moero tō mate. E aho matika he moe moe ake. Ane tō pere tika, he kamuputu e. He tero tero hoki he whai atu e. Ane anō he kai, I nā te reka. Ka ngā kua piro whio ere me. Ua kina o karue, he moero tō mate. E aho matika he moe moe ake. Ua kina o karue, he moero tō mate. E aho matika he moe moe ake. Moe moe ake. Moe moe ake. Me whakarongo pi kari kari. Really cool songs. I think we'll play a few more of those in our Kupu series. Hopefully there's more that are in the context with what we talk about, because there's nothing like a song to remind you of some structures. Yeah. You know, like there's one instance I pondered the question, he ahe o rānei te moe. And What song did you think about? Piki mai ka ke mai rā, ho mai te wai ora. Te moi a te kuia. I love that song. Yeah, te moi a te kuia. And it's like, boom, there it is. So within our songs, there's heaps of... Learnings. Yeah. Nō reira. Nō reira, nō tātou, te waimari e. Kia ora. Ki te tuku kōrero, anei kia rātou e whakarongo mai ana. Kia ora. Ka huri kia koutou, anei mātou, e mihi atu nei I tā koutou whakarongo mai ki ā mātou kōrero, me o mātou whakaro ki a koutou. Kia ora. Kia ora. Ai, tēnā koutou I o koutou taringa. Still going. I tā koutou noho mai ki te whakarongo. Kia ora mai rā, Kia ora. tātou katoa. Tātou katoa. Hei kona. Hei kona e te iwi. Me whakarongo pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa, taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki au. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing at the hook force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. To listen to more episodes,
Search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.